Pinter emang kepot kayak padi lah. Alah, pinter banget padi. Ampun, Pak Haji. Alah, alah. Masih di Bapak Hajat, Bapak Ojek. Masih di Bapak Ojek. Ampun, Masih di Bapak Ojek. Sekarang Bapak Haji Ahmad. Aturan Bapak Saipode, Bapak Hajat, tekan katun ke Bapak Haji Ahmad. Pak Haji terus saya. Ya aturan. Ya aturan Bapak Haji Ahmad. Sorah. Awas, eta. Ais, iya. Pinter si cepotnya mana? Alah. Pinter banget gimana? Apuh. Bapak Haji Ahmad. Sorah. Awas eta. Itu mudah. Awas eta. Ajam lagi Mas. Bapak Haji Ahmad kapayun. Bapak Haji Ahmad.
Atur nuhun Pak Haji. Apun tinggalan nuhun pisan ai King ah Buah kawung lurun tuyang garanya Pak Haji Ahmad anu bagel ngaruntuy mah ngaruntuy buah tatilu maut hayu urang bapak kojek sawiyunan digarawe babarengan buah kawung Mama Yeti kapayuan deui Mama Yeti saibul bet anu bagel ngaruntuy aya lima alah etu hayu urang Mama Yeti sawuyunan hayang disarangan ku Pak Gojek anu bagel opo buah kawung rurun tuyang etu ngaruntuy pada resim Gojek daya lima hayura pada resim Gojek sawiyunan digarawe babarengan kumasuling sulingna pada resim Gojek awit tamia kumakuring dibelat kuno saurang buah kawung rurun tuyang Alhamdulillah. Aduh. Lain suku aing ni lebih ka teu rasa ye. Aduh, tabung sakitu wae tibang cepot ka pangresa Saibul Hajat khususna miwah ibu.